Če Andrej Đurić ne bi bil nogometaš, kaj bi bil? Vjerojatno ništa, pošto od škole ništa nema, tako da bio bi na ulici. Kaj je tisto najlepše pri nogometu? Pa mislim svaki moment, svaki trening, svaka zmaga, tako da uživam dok to radim. Kaj pa najbolj sovražiš pri nogometu? Pa porazi. Tvoja najljubša jed? Nek bude piščanec. Koga od soigralcev bi vzel s seboj v Beograd, ko ste recimo prosti? Pa sigurno Ivan Durdo, mislim on će sad doći na leto, ali sad od ovih koji su trenutno tu možda Strajko. Kdo je pa najbolj znana oseba v tvojem telefonskem imeniku? Neko od igrača iz Zvezde možda. Večerna tekma v dežju ali tekma čez dan, ko sije sonce? Pa večerna tekma. Si bolj navajen na evre ali srpske dinarje? Pa volim jedno i drugo, samo da ima dosta. Katera je najbolj zanimiva slovenska beseda? Čefur. Kaj pa najljubša slovenska pesem? Marjanc. Ne, nek bude Gostilna. Je moj dom. Gostilna je moj dom.